Kati ya mimi au wewe mmoja katoka nje kamwacha mwenzake hapa. Achana hilo vitu. Sio ni achane navyo. Ule tu ni mtoto lakini taisha, ni kunifuche tu. Mtoto sasa subiri sasa sio tu watoto humu ndani tutajua kushika na kuacha. Wewe nenda kazini kabisa ila ukirudi utalikuta hapa. Takubembeleza maua ya ndani, si maua ya ndani. Nitakubembeleza. Maua ya ndani subiri. Unajifanya umekaa mkavu. Utaroana humu ndani leo. Emails good. Como imiso atekereje nibiki. Ewe reka sibi ndarushe. Aho mbona ngamba ku kazi, shikira ku kazi ngaha, ordinateur aho ofet ma programme ni menshi ku kazi. Urazi ko tuguruye ntuzenya iyindi hajya muri ville hari inzu tugurisha tudandaza impuzu nibiki. Ntari nawe ni ujayo. Hose ni jewe ofete bosi wacu yaragiye muri Chine. Ureo nije kubera nije angirira confiance en fait tu vois ndakora cyane bisumba byose n'ukuri kw'Imana nikumenga aritekereje kweli nawe muri iyi minsi nta nuko kiboneka ntibyoroshe kweli nabyo zina by'akazi ndakubwiye nawe mfise iminota 30 yo kuvugana nawe vraiment ncengera ku kazi bicyanjyoroshe waridi kuri yanani akunaniye agize uriya muhungu neza nani ari bize n'akazi misi yose ku ma office agenda hana hari rero ngene papa wanje aguma amusifia avuga ngo umwana wanje urakunda akazi biki nibi ubize wamwishe kweli naragerageje uburyo bwose nshobora kumubwira biriya bintu bantu kuri byarasi rero umunsi nabonye atagiye ku kazi je mbona byiza no guhamagara wako bari wowe uza kumwibwirira none we byakunaniye byarase no kuri byarase kandi ari wowe mushikiye gusa byiza wabaza kumwibwirira nje mbona byiza kubera nawe uraze inkuru mbarirana yitwa niyo wiyumviye nibyo nukuri kandi je ashandi tayari nukuri kuri Imana naho wombwira naho bari saa 6 z'ijoro nukuri no byuka gaje kuko kunda mukunda bya umusaza wawe ndamukunda ya mana we urabona na stress mfise y'akazi ejo mje sinaryamye kubera kuba niyumvira gusa ukuntu noronka warite ariko nawe uragumbute kubera kutamushikira uriya muhungu nanje musishano bonye bikurumva nabanje kubicisha kuri wewe kubera urumva wowe uri mushiki wiwe nawe kandi ukabura umugenzi yananiye nukuri yananiye ugana kibazo je nukuri ukuntu ndamukunda yego nachonanira nukuri je nawe wombwira saa 6 z'ijoro nawe wombwira sanga z'ijoro nawe no bandi ku kazi no fuma sa uruhusha nkazi nubundi kwanza je naruhusha nsaba ku kazi ko deja nije ndi responsable yego mana we zo kunerefona gusa nawe kama intufise zo kumbwira ndakurungikira oya ama intentu yose nshobora kubura zo ari ryari none zo ari ryari ngejo ndashaka kukuhamagara ndakubwira ingene ibintu ejo nazokora ejo nabwo azogenda kwazi azogenda nazo ndagutelefona uze ubimubwire wenyine bye rero je ngo kuko wihuta ngomba naye muhira wano uriya muhungu arakazi ashitse atari honde ashitangura induru munzu sawa naco yego baramutsa abandi baguherekeza sheri naye nakubwiye ko mfise akazi naco we nzoguherekeza hanyuma bwira muzamu ushaka kugururira yego ciao I love you There is my boy. Huh? What are you doing? Mother,
I can't lie, hii kazi ambayo father ameniachia. It's very hectic business for him. Busy every day, busy. Urabona ivyo ndiko ndakora ngaha. Tukundara bakujanye n'ijya mirima pari yambwiye. Dukunda harajya ari kunkangana ari mu metero zingahe. Mbewe arike uja kuri ntuzenya laptop yawe ntuyibuke no kujya. Mbewe ari. Yo, ndabizi. Sindafungura. That's it. Ariko wowe imisi yose uri busy na nubwo wibuka kujya kandi ibyo bije navyo nkunda. Nari napanze yuko nza gufungura mu masaha 9. So, finish your job faster and please bakuzanire kwanza ibijyo ufungure. Ibyo bintu byo kujya ukora ukibagiwa no kujya oya navyo nkene ngaho urinze. Wigira busy manager. Wa papa waridi. Ariko mama ndibaza urazi neza yuko papa namusizeranije ko akazi kuza gakora neza. So rero ntabikoze nkuko yambwiye. Agace sanga nk'imirimo no munsi kubera ntegereza kano kazi k'imirimo no munsi ndagahejeje. Kubera cyo nzogenda ari mu biro kora ibyo byose. None ko wamubwiye papa wawe ko goma gukora neza no kujya ntujya kugira ngo rero ushimishe papa wawe. Sivyo? Rero uze ukaza kugwara nindaza kugira ingorane. Basi mama ndagusabye kameze kano kwa chamfungo. Mana yanje we. Chamfungo friend. 5 minutes. Yeah, please. I will do that. Just give me 5 minutes. Yeah, for real. Uheze wituje. Kwanza reka mumaze kubikira. Nijari mama waridi agiye kuzoronga mukazana. Umuzukuru aryoherwe n'abandi. Ariko mama. Kuri no mwanya uravye ibintu ndimo. Naho novuga ati nishire mu mukazana. Uwo nyene mama uri kurambira n'umwanya wo kujya nta office. None yagira umwanya wo kuvuga ati ngo ngiye kuzana umukazana bizogenda gute? Uyu mukazana rero birahambaye cyane n'igishoboka. Buri munsi azoguma kuzanira ibirego. Je ndibaza n'ukuri umfashije neza mama uri ku mwanya ndi tayari nzokubwira ko my son, look, you can't stay like this. Icyo kintu n'igishoboka. Byiyumvira ibyo bintu wakuze akazura gafise papa wamaze kubakira inzu. Byiyumvire fata umwanya wo byiyumvire urendera umukobwa kandi nzi ko ari Milka. Mother. Kwazi uramufise n'ubundi sivyo ndiko ndavuga. Milka turamukene mu nzu akuzanira abuzukuru. Let me tell you the truth. I don't think about getting married for this time because I'm busy with my father's business. My God. Business, always business. Yes, of course. But we need to see you get married with your children, your family, so you can be happy. My father told me that there is no future without business. There is no future without work. So let me focus with my work. When you get kunhora jewe, yara fise business akora. Ko yari umuntu asanzwe gusa. Yes mama, je ndibaza icyo cyari cyimviro cyiza ariko ako toganira icyo mama reka ntume basinjya gutora ibifunguro bafungura. Sivyo? Businessman ushaka turabisubiramo nijo. No problem my mother. Let me eat now. Kawe ariko turabisukanye. As you said, let me eat. Milka. Okay, let me eat then. I will come back to you. Yeah, mbere reka nsigine no machine ngaha ndagaruka bakana. Yeah. Burundi gihugu ciza sinzogutanzo gupfira. Urino adina urino namenda rondera umuntu ko urabo buryo mu ndungikira amahera madame kunda kwambura ibintu z'ibirato ni musigiti none nicara hasi none kwicara n'ibirato ngo ni guterera mu ndungikire mugore amahera lumikashi cyangwa ikokashi lumikashi harimo amahera ngaho hari icyo gituma namba wari wandondeye nasohose gatoya yego bravo nuze nimero yo muntu ushaka kurumukira ikombe zivuga 66 bandanye no bandanye 50 10 angahe ijana numva ko subiramo kandi 61 50 10 10
ni kwijana inimero nzikwiye wewe 60 50 10 habuze ibitigiri bibiri bya nyuma utushiraho 10 kandi 10 yakwi shaka murungira ngaho ayandi napo kejo bundi angahe murungira ngaho ndaza ayo poke ndayo yaje byo nibindaba wari siwe amaye maherejo mbwira nangahe ndamurungikira we wa mutama we barungikira 30 30 niyo mpemba nari yandi kandi bambemba tarayi kode yawe ni zinga 10 abadi nani kera wahora nkunda urafa kumba basina n'ibihumbi 10 yo kurya no munsi bona amahera yose narungitse ni niyo nzima Hamida oyo nyene sawa mazuri nagi ari kintu shaka kubaza uraridi nani kuza mubwira rongore aguma gucyo agenda mu mapadiri kandi amahera barayafite erega abyari byakuze wewe kajoke uri kajoke kabisa wagwize kajoke nyene none wewe aho rero ibyo birakora gishiga rero neza cyane je waridi kutakutarura mwiza nga waridi agende yitambukisha akavimba na jewe ngani canumva n'ubwoba kugira atagira umugore waronga umufasha uragaragaza umuce mu buro ubiriza nakubwiye wewe ndabwire wa mutama ubiriza ndakubwiye bujya mu buzima umuntu wese afite swingizi wiwe urumva umuntu wese afite ikintu akunda mu buzima ndakubwiye urumva rero ibintu bya waridi zingo byo kurongora byo gira gute iyo twita mu gifaransa vie privée urumva kugira ngo uje ngaho ushimubwira byegezo ku regira guri ku ibyo je bino bashobora kubijyamo kuko je babiri pembeni y'akazi kiwanje urumva ariko abamuhanura ni benshi nabonye abamuhanura ni benshi kubera wowe ugendana nawe mama wiwe ari mushiki we benshi babimubwira mugabo rega natwe uko ndamubona sinzi vraiment je ne sais pas uragaragaza umubwire biprive oya nakindi yosona bwa mbere ku isi ibintu bibi ufite amahera mbona mufasha nakini gikurikira umva numugore ariko bujya hamwe nawe uzuvuga ibintu by'uburofa mugabari ari rimwe n'uzuvuga ibintu bizima cyo ni kizima ariko ntaco urumva nako tutaragerageza igiye muri kuri plage n'amane kuri plage urafa kumubwira ukamucisha kandi urazi harya muri plage ariyo abandi bari hariya abagore babo abafiance bande bose bariko baroga none ukiyogera na patara wa namani pataro namani bodyguard namani ugenda ukoga nyene none agufata uragerageza prima umubwire kandi umwereke kubera hajya nkaho kuravuga ibintu bitagira integuza bitagira gasozo bitagira ingobotozo bitagira n'isiso ingozo iri urakunda kuvangatiranya ibintu rero naho mvuze ibiki erega ingozo irahari ingobotozo vani ingozo ni ingobotozo byose ni kimwe ko ingozo bateka indagara cyangwa ugacumba utafise ingozo nturya wapi kabisa nawe sinabonye ngo mugenzi wawe uzura mukikira zawe boro wari Tembo na agumacha ku muryango arashavuye n'umutima rero natwe babasaza none wari wamurongeye agakobwa keza si wowe nari nakubwiye ukunda kwibagirwa nawe ujya warida uwo mukobwa numvise ngo nabari waheye reka ubona iyi ngofero urazi ndayitoye kwanda ndayimara
si waridi yayiguhaye. none wowe ucumushikiriza ayo makuru mubwire twabonanye na ntutse ujya mugenzi wawe wahaye ingofero yambwiye gutya na gutya umubwire ujya mukobwa nyine ibyo babyita gusoma ingwe. oya ushaka urufa soma ingwe wowe umbwira waridi ngo warida umukobwa aba hariya namba ari hehe muntu uziye mu rubirizi ngo waridi nagakoba kafise iji none iki ngo ni marayika none iki nijya ashashira mu nzu erega nako kwenye ukabonye filozofi namba ni filozofi namba ya fizonomi yiwe fiziki ma yiwe nikeza wewe unaoneka ko kwira umusore wari umuyuwaye kandi wari umubandi reka ubakobwa nari treza mure akarimo kurukundo wibukana kameze gute akarimo kurukundo wibukana kameze gute kameze gute akarimo kurukundo baba wibuka we nimburi treza mure akarimo ndirimbo akarimo kamugusa kurukundo ushobora kuba wibuka nimburi treza mure ndirimbira numva malaika nakupenda malaika uyo walida nawe nakupenda malaika urakaza akonye nami nifanyeje kijana mwenzio nashindwa na mali sina we ningekuoa malaika Asuranyishe kabisa. Rangu muje kuri naje nga ako nashinaka kuna cyane. Genda mukazi ngawe. Genda. Malaika nakupenda malaika. Kashoke. Komera.